Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo. Ti umuna apaset, te serye tayo ita alawas at napauluan. Tarigagay, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Mapana ko ni Jolongga po, mami. Iti ospital ijay ti pakay distinwak. Isu ti ayan ti bakante. Kaya't mo asawan, umadayo ka. Katurturpos mo iti nurse. Adayo adagos ti pagtrabahwam, iha. Aganos tayo, mami. Awan mat ngamin bakante dito, eh. Anya pa'y ngayon no di kasta. Ti matkabsat mo ani ami. Dito'y ti ayan ti trabaho na. Ngambalog mat. Saan ang matatao dito'y balay? Napanman siguro ni balay da joy agayim mi, mami. Kanayon ijay balay tigayim mo. Imbag kat tanasing patigayim yo. Saan ang mauma kada kayo? Maramid na ngamin amin na kay kayat na balay tigayim mi, mami. Adda ngamin sadsadot day dya akasingin mo. O may laang nagsukat. Iba tinalatta tinamurngan na sa pumanaw manan. Sino ka diti agnagan iti Jeff akanayon mo akatex, ha? Apay ang pinakibyangan ti cellphone ko. Madlaw ko ngaminan na nagbalbaliw ka. Ha? Apay anak ko naman nagbaliwak. Kan, saan tapay mat nga agasawa? Amo mat anapudnuakan ka. Apay ayalang-aling mo ti panagayat ko kan ka. Pag ko naamat nga alang-alang ti panagayat ko kan ka, Apay nga dapay lang nalimad akatetex mo. textmate laang dayjay. Awan relasyon mi. Awan relasyon nyo kunam. Ngam nabasak dagiti text mo. Plano yu ti agkita. Text laang dayjay. Awan mali siya na. Nee, bro. Itamang pa'y nga uminom ka. Saan ka matasigod na kasta? Nasakit tinakam ko, bro. Napudno akin ni Ami. Ngam saan ang napudno kanyak? Pag kunam asan anapudno kan ka. Idinabati na ti cellphone na. Nakita ti conversation day ti textmate na. Ngagnagan iti Jeff. Amerikano ka no day jay. Inatiw na ka nga ron dayjay nga Amerikano. Arapaap sa ngamin ni Ami ti makapan di Amerika. Iswan na nga ramat iti Amerikano. Nagsakit, bro. Kaslamay yung iwa to'y pusok. Bro, ano pa hindi ta babae? Makasarak kanto iti mapagkalkan a babae. Isulang ti babae nga pitpitik ti pusok. Ita lang dayta. Di kagdanag, bro. Aglabas to dayta, asakit ang marikriknam. Saan ka din nga impagam ang makastrat ka iti asidad nga ospital ditoy, friend? Kastamot ti amok, friend. Ngam adamot insarat ti head nurse akabagyan na. Nayaw awan tinamnamak. Sayang ang arod. Kasapulan nga mapan kaagaplay iti sa baning nga ospital. Imbag pa'y ni Ivy akasingin mo, Taadan trabaho na akas may sa nurse. Ngam adayo, kaijay pa'y ulongga po. Kasano ka di anaamon na nga adda bakante ijay? Nakita nan sa kana iti online. Pinadas na kat napagasatan mo eh. Padasak man gayam nga awagan ti kasingin mo. Wala saan, padasak mo ti agbirok babaan iti online. Dito'y kuman asidag ti pakasara kami ti trabaho. Tapno saan ta nga agin na dayo. Hello, friend. Kumusta ka ditan? Oh, sigamat gayam, friend. Nasayatak mo dito'y. Imbag tayo mawag ka. Ha? Apay na imawag, ha? Agkasapulan da iti nurse dito'y ayan ko nga ospital. Nag-resign ngamin ti dadduma ta napanday dya abroad. Kasta ka di? Umayak mat nga ro dita. Sige, basta aglugan ka iti bus, ta sabatan ka dya terminal. O sige, itamad laang. Agim paki akta umayak dita. Amangan no adda pa'y makauna. Sayang ti gundaway. Darasam nga ruhat tapno masabat ka. Ada nga min duty kinto na rabii. Are
Areglado gayam. Bye. See you. Apay, anak ka impake ka? Papanam? Adda ka no ba kante iji ospital nga ayan ni Ivy? Mapanak ijay ayan na. Barang makatrabaho akmatan. Ha? Panawan nak ditoy? Hay, saan ako na makaumay dito balayo? Tawan ka matan. Mabalin mo lang damat ti umay. Taad damat ni mami ditoy. Sikat ti makagapo no apay ngom umayak ditoy. Ngam pumanaw ka matan. Ay napasensya kan gayam. No ijay ti pakasarakak iti trabaho. Ano sakti mapan ijay. Sige, agawid ak na rudan. Pimanaw matan. Uray intulod nakla kumamit ijay pagurayan iti bus. O, apa nakarupangat ka asimbangpat, anak. Masuro na kiti kasingin ko. Apa kasuron mo ti kapsat mo? Kasano? Inawis na ni Joy, ijayan na. Siya kung tinawanan itigayam ditoy. Nukasta, napanmat ni Joy, iti ulong ka po. Maragsakan kayo, tadan kadwa ni Ivy? Ha, talaga kay kaya tsuday dyan nga Ivy ngam siya. Saan mat nga iti kasta, anak? Amumat nga agmaymaysa ni Ivy ijay. Idin to tadwata dito eh. Ngam duma tigayam, mami. Awanan ni Joy ije balayda, akanayon ko apapapanan. Imbag tada ka dito terminal, friend. Saan ka din nga imbagak nga orayan ka? Intan, tay pakadak ka ni Nana Lolita, nga da ka akadwak iti kwarto nga abangat. Maala ako nga tamot iti pagtrabaho ng ospital. Masigurado tagka sa pulan da iti nurse. Kasaritak di head nurse. Tanalakamat akasarsarita. Ngam amon, kaslaman na sakit tinakom ni Ami iti mayak dito. Ha? Takay mat. Saan ka nun amakapan iti banay? Tawa na. Pasensya mo ti kasingin ko. Talaga akas dyan na. Di na maawatan ti sitwasyon ti pada na a tao. Dakkel tinagdumaan nyo. Agsaksakit tinakom ti boyfriend na. Taadda ka na sa bali aka-textmate na. Ngam di da pa'y mat nagkita. Ada ka ni boyfriend na? Saan ko nga mo day taa? May isa nga empleyado iti bangko. Day ti bagbagak kakadwak iti ababanga ka kwarto na na. Babae mo't gayam ti ibagbagam nga umay akasilid mo, balasan ko. Alangan mo't alalaki na na, kit balasang akpay mat. Impagarog ko nga asawam ti ibagbagam asumangpat akadwam. May samat a nurse na na. Mapanag-apply ti pagtrab-trabahwa. Nasayaan mo't nga rod, tapno adakadwam. Nang rona no para rabii ka. Wan na na, nasingadagayim ko. Iso nga idi ada nag-resign a nurse. Imbaga nga umay mat dito eh. Sige nga rod, balasan ka. Malayo nagyo ti gargarot siyaw. Tapno makaina na kayo mat. Adayon sapay tinagapuan na nagbiyahe day takadwam. Agyaman kami nana. Sige nga Rod, patuloyin men. Hello? Asino ka di daytoy? Ni Jeff daytoy. Oh, amumot gayam ti agiloko. Apay nga iti chat kat panay ti English mo. Sinursurok ti Ilocano. Tapno sana ka mayawawan dito Pilipinas. Imbagman? Bilibak mat, iti kinaparkak mo anak kasuro iti pagsasao nga Iloko. Nabayag ako dito Pilipinas. Taga dito itinag. Tila nga mak ti Amerikano. Kastagayam. Kaya't mo kadimat tagyan dito Pilipinas? Wen, kaya't kau. Isuwa nakikahiyamakan ka. Hindi nakita ti profile mo. Kinayat ko ti makikahiyamakan ka. Ngam, apay nga awan ladawan mo iti profile mo. Di kagdanag. Agkita tan tumatlang iti personal. O sige, orayat to nga rod, day tagundaway. Textmate mo ka di day, Joy, anak. Ha? Dumdumngag kayo iti saritaan ni, mami? Naka-loudspeaker kami.
Dakas ka din numangag ko ti panakisaritam iti cellphone. Kasano, no sikreto, ti pagsarsaritaan ni. Sa anak mo't asabali at tao. Inanak mo't. Rumbang ka di apat ti love life, kat pakibiyangan nyo, mami. Balakad ko laang asaan ka ko mga agdardarasutos. Ang makirelasyon iti saan mo pa'y ngamam mo, anak ko. Mabalin ko nga aramata ni Jeff. Tapno makapanak iti Amerika, mami. Ngam saan anasaya at ang mga ramat kay ti sabali at tao. Tapno magunod mo ti anyaman nga arapaak mo. Awan ti opisina ita, anak. Papanong ka di? Ay, maboring ak dito'y balay, mami. Mga wisak man iti kadwa ka mapanagpasya. Asino ti awisam? Awan mat ni Joy. Day tangarod ti pakasurunak ka ni Ivy. No di na inawis ni Joy, ad ako makadkadwak dito'y. Ay na anak ko, saan mo ko maapagladingitan dayta? Trabaho tinapanan ti gayam mo, Joy. Ad damat mabalin na pagtrabahuan dito'y. Saan ka di? Ngawan ka no ti bakante at trabaho dito'y. Ad danto ado mo ti ospital iti asideg. Nabayag samot ang nag-apply. Ngam di na maigasatan. Basta, nalidayak iti panagmaymaysak dito'y. Kat basol da ito'y ni Ivy. Nakaawag ka matami. Awan ka doon kag pasya. Umay na kumadagasan. O sige, umayak dita. Urayan ka kadi dito'y. Wano, ag kita talaangan iti restaurant. O sige, iti restaurant lang nga rodan. Ibagam na niya restaurant ti pagsinarakan ta. Di, iti sigo da pagpapananta a restaurant. Okay, aginuray ta nga ro di jay. Bye. Adda mangi libre iti restaurant. Uy, bro. Simaranta ka man tita. Mayat sakat ti pagnama. Inawagan nak ni Ami. Ag-date kami. Isumot lagayam. Akas lain mungar ka analaylay aruot, bro. Kunak ngamin no insukat na kon, bro. Balakad lang, bro. Kita, tamang anwar aramatan na kalaang dayjay. Anya ti kayat masawan, bro. Kwa, bro. Tikayat ko asawan. Agridam ka. Ang mga nudwa kayo matitibiyag na. Saan mo't siguro, bro? O sige, inakon. Ay, kaasimot tigayim ko. Madlaw ko, asaan ang napod nun ni Ami kinkwana. Di na pa'y lakat isukat. Adang kamot gayam dito yan. Nag-order ka ko man Diyak ka muna anya ti kayat mo. Iso nga inuray ka. Sika, anya ti kayat mo. No anya ti kayat mo. Isumatin ti kayat ko. Ay, awan namin ti kadwak ngagpasya. Tawan ni Joy. Napanan na ka di. Paapay ako ng ngawan. Inawis ti salbag akabsat ko. Ha? At nakabsat mo? Itala na ibagama. Yan, apay asalbag ako ng kankwana. Saan mo nga amuan? Tamaasarak lang kankwana. Ne, apay akasurun mo ti kabsat mo. Saan ka di nga imbagak? Asaan mo nga amuan no apay? Nabayag kasi na dita nagpasyag dito'y parke. Nabit pa dyan yung umay mi dito'y ka ni Joy. Kasta ka din. Apay adidak inawis. Mabit lang ha? Kita at man o sino ti umaw-awan? Apay adi mo sunggatan. Wrong number siguro. Ni Jeff ti umaw-awag. Wrong number? Kasta ya. Well, ala, agawit tan Kevin. Bigla si makit ti ulo. O sige, itulot ka iti balay. Saanan? Ipalugan na klangan iti taxi. Apaman na makadano na kiti balay. Iturog ko. Ay, napuyat anak namin iti rabii. Iso akas to iti marikrik na ita. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan at denggan,
Tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Tarigagay. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurata para iti radyo. Steph Mero. Ken iti direksyon. Virgie Paglay. Musika. Dante Martinez. Computer recording technician. Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo. Ti MPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Pinapalabas, singing daami kan Ivy. May sa honors ni Ivy. Nasingsingpat ni Ivy, ngam ni Ami, akasingin na. At damat kaayan ayat ni Ami ani Kevin. Ngam adamanan sa bali akatetex meet na. Iti may sangal daw. Inawagan ni Ami ni Kevin, tapno agpasyar kan manganda iti ruwar. Kabayatan ti panagpasyar da, imawag ni Jeff kan ni Ami. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Tarigagay, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Kevin, agawid tan. Bigla sing makiti ulo. Ha? Itulog ka na dyan balayo. Saanan? Ipalugan naklangan iti taxi. Inak maturog. Napuyatan nak namin idirabi. O sige Rod. Mangparak iti taksi a pagluganan. Sige man nga Rod. Baliwan tantulangan ti agpasyar. Into naman trabaho tayo. Inta man na nagpasyar ha? Ada sumungad a taxi. Katawan pasahero na. Daytan ti pagluganak. Hello, Jeff. Nakaawag ka, Mat? Imawag kita ngam di mo magsiyong batan. Kung amin. Ada iti bag ko ti cellphone ko. Imbatik, tada na panak. Kasangsangpot ko ngamin. Kano ta ka di nga kita? Ibagam kaniya ti husto nga address mo. Taumayak to dita. Iti taon laangan ti pagkitaan ta. Iti may saan nalatak a restaurant. O sige. Yawag mo itong road no kaanaw. Okay. Mabalin ka di nga inton sumaruno nga umawag ka kat video call laangan. Sorpresan to laingan. Sana bali, tagkita tanto. Okay. No day tati ko na. Sige nga, Rod. Nagbit ka mo na nakadate, bro. Nabayag adi kayo nagdate. Adda ka na dagos. Idadda kami dyan park. Anday mawag kan kwa na. Hindi kon. Imbaga naman ta na nasakit ti ulo na. Kaya't nakanon ti agawid, bro. Ay, rumbang kumaamailiw kan ka. Tanabayag adi kayo nagdate. Uray asino man day tangay mawag. Day tangarod ket, bro. Kaya't ko kumapay ngagpasyar kami. Saan nga ta? Nga inawis na kalaan tapnumangan kayo iti restaurant? Kasta nga ta. Nagsakitan ngayon ng kasta talaga. Balakad lang bro. Saan mo nga ipamaysa ni Ami? Tamangan, nuararamatan na kalaan. Kunak lumayatan ti relasyon mi. At dapay gayang pagdua-dua na tigtignay na. Kaslad na pa kariripo kang manak ko. At da ka di may tulong ko. Kaya ti ka-textmate ko agkita kami, Mami. Apay adi na kaya ti maki-video call kanya. Amangan mat no adda ilimlimad na kan ka, anak ko. Nalaing ka din aglimod dagiti Amerikano? Diya ka mo, saan nga agpapada ti tao? No adda man nagilimad, adda mat saan? Ay, anya nga ti aramidak. Magagaran akmatan ang makakita ka ni Jeff, Mami. Ulitak nga'y balakad kan ka. Saan ka ngagdardarasudos ang makirelasyon? Tadi mo pa'y unay am mo jay tao. Aramatak laang mat, tapno makadano na ki Amerika. Kas nakon akon, saan anasaya at ti mga ramat iti tao? Tapno laang magunod mo ti kayat mo. Hello, Ami.
Nakaawag ka man. Maikawak iti kaawan mo. Ada ka din trabahong dita? Adan, babaan iti tulong ni Ivy. Kinaduan nakanapan na kisarita iti head nurse. Kasta? Apay, nasingad ka din da Ivy kanti head nurse dita? Wan, isumit tinang tulong kanya. Tapno makastra kak iti hospital. Madamag ko man, friend. Ada ka din agar-aram kan ka dita? Ay na, saan mi pa amasangot ti makilangan kadagiti boys dito higayam. Apay anadamag mo? Amon, makipagkita ka nun kanyak di textmate ko. Kasano ni Kevin? Kaasi mo? Kevin Lata, di reserba. Ay na, maditikas na gayam. Daytan tay ibagbagada a doble kara. Saan kami pa'y mo't nag-asawa ka ni Kevin? Uray pay! Ninsamat amin tinakasaritam iti cellphone mo, gayam. Wen nga rod gayam, dandanida ka nun agkita iti ka-textmate na. Ha? Sino ang ka-textmate na? Oray siya kakadyak matam mo. Diyak ka di ba'y naibagakan ka? Amay sa kanong Amerikano ti ka-textmate na? Amerikano? Napudno nga ta, day ta nga Amerikano? Dayta ti saan tayo nga amo. Ngam ko na ni Ami, adida kanupay nag-video call. Saan ka di amay mayat no ag-video call da? Tapno makita da titunggal maysa? Kuna ka ni di Amerikano, nga agkita dantulaang kano. Kasla da mading agparparik na kanyak. Ibagam day takin ni Ami, friend. Hello? Itaman pa'y nga imawag ka? Kasingin ko analaing? Jack namin kaya't amay sagmak ka. Anya ko mati pa kaisagmaka ka kunam. Apay, ipalubos ko ket din amay sagmaka. Ibalakad ko kumati aramidan. Inton madanon ti panagkita yu iti textmate mo. Anya ko mati ibalakad mo? Ada ka din padas mo? Saan ka din awan pay tinagbalin akaayan-ayat mo? Saan ko pa'y akayat ti makiayan-ayat? Dumting tulat ta dayta iti umno apanawan ken gundaway. Ket, anya nga rod ita, di ibagbagam abalakad mo? Danggak man, numayat matlaan? Saan ka ko mga umuna iti pagkitaan niyo? Anya ti kayat mo asawan? Agyan ka pa iti medyo nalingad. Agpaliiw ka, no ada kadwana. Anya? Nene. Aburido ka manan, bro. Di ka manan makaid na. Inawis ko niya ami arumwar kamin to. Ito nawan trabaho. Namadda ka no importante apapanan na. Anya ka no te importante apapanan na. Naibaga ti may sa ka opisinaan na. Ngagkita da ka no iti ka-textmate na. Ay, no kayat mo, bro. Siputan ta ti pagkitaan da. Santang agpadlaw. Diyak kayat aman nayunan ti sakit amarikriknak. No makitak ti panagsinarak da. Tamangan no agbeso-beso da. No anyaman ti aramidan da. Masaktanak lakit di. Ay, manglimlimo ak, bro. Tapno didak madlaw. Kat makitak to, tika textmate na. Paliwag, no anya ti aramidan da. Adakin ka dayta, bro. Apay akasla madandanagan ka, friend. Saan ka di nga ita ti panagkita da ami kan ti textmate na? Imbag man ta nalagip mo gayam. Saan ko analagip? Anyan to nga ti resulta ti panagkita da? Padasat nga awagan ninton madamdaman. Tay bagakan ko na, nga ipadamag namot kadatan. Sapay ko ma, tasan nga agdardarasudos ti kabsat ko ang mga ramid iti addang. Madlaw kung adda pa nang isakit mo iti kabsat mo. Idinto taawan na riknak akas na kababalin na. Oray kas jay na, kabsat ko latamat. Adda ko mamit kabsat ko akas ti kinadungo na kanya. Oray awan kabsat mo, tadamat dagiti gagayam, kan kakabagyam, gayam.
Bro, ita ti panagkita da ami, kanday dyan nga Amerikano. Saan mo na ipalagit, bro? Masayar lang terknak. Awagak ti may sakadag iti gayam na. Tadamagak, no sa dino ti pagsinarakan da. Saan ka di nga yung bagana? Ay. Saan ka di nga yung bagana idi ako nam? Iti may saan nalatak a restaurant? Ay na bro, ado tinalatak a restaurant dito eh. Masigurado nga iti asidad ti terminal ti bus. Noan niya a terminal ti bus, bro. Interesado ak a makakita. Noan niya ti mabuyak into nagkita da. Anya ko man ti maganap mo, bro? Makabuyak iti live a drama, bro. Umay kamat. Tapno duwata ang mga mo. Mabigbig na tantumat lang. Saan? Di nga ron dagpadlaw. Tapno sanda tamadlaw. Dito'y a restaurant tinagtulagan ni kanidje. Agtugawa kiti igid. Tapno nakitak amin dagiti sumrat. Rino tapak iti jacket ti yelo at t-shirt ang nagtulagan mi nga isuot ko. Ikatagtulaan ti jacket ko. Apaman ang makita ni Jeff. Saanak pinagpadlaw. Ikabil kong tulaan ti headband iti ulok at pakabigbigan na kanya. Inton makita nga adda sumret nga Amerikano. Bro, nakitam ka din ni Ami. Adda iti suli. Kanayon ako kumita iti ruangan. Sikan sa langan ti manguray, bro. Di mo ka di kaya't makita ti ibagbagana nga Amerikano? Tapno masaktanak manin, bro. Patid karam day tapusom, bro. Awatam akas di ti ugali ti kayan-ayat mo. Saan anapudnukan ka? Sige man langin. Kalpasan nga agkita da ni Jeff. Agpakita man kadakwada. Kasta ti lalaki, bro. Babae lang day ta. No kabalan na timang loko. Oh, kabalan mat. Jak kayat ti mangloko. Tajak mat kayat ti maloko. Wun ngamluklukun na ka, bro. Agpada ka di oras ti trabaho yung itababalasan. Nagkuyog kayo mat. Wala na. Kinid daw mi, tapno kanayon kami nga agkuyog. Nasaya at mat. Nangruna itirabi eh. Agkuyog kayo amapan iti ospital. Kan agkuyog kayo manin nga agawin. Wala na. Iso adakil tiyaman ko itigayam ko ani Ivy. Nasingpat at talaga tigayim mo, balasan ko. Wala na. Talaga na singpat. Adda kasingin na. Ngambaliktad mat ti kababalinda. Kasta ka day. Ape adi nakadwa nga imay mat ditoy. Sa bali ti trabaho na nana. Empleyado iti opisina iti lugar ni. Makitam ka di ti simrot iti restaurant. Wan, nagdakkel a tao. Kalbo man. Day tanga ti kasinarak ni Ami. Imposible. Nagdakkel. Saan mat apuraw? No di kat negro man. Kaslapay wrestler ti bagina. Dandani saan alumbot iti basit arwangan. Ne, tao. Enroar mo ti cellphone na. Sino nga tatiyaw awagan na? Ne. Enroar mo't ni Ami ti cellphone na. Iso nga tati nawagan na. Madlaw mo ka di, bro. Duyaw ti t-shirt ti negro. Kan, duyaw mo ti t-shirt ni Ami. Pinartakan ni Ami nga insiper ti jacket na. Tapno saan makita ti t-shirt na. Ti makdar. Kat dinardaras na ti rimwar. Saan mat gayam ako raw? Negro mat gayam. Ami, mabit lang. Agawid ka din? Nakita ka naggapo ka iti restaurant. Nalpas ka din anangan? Kukur, saan pa'y? Apay nga rod arimwar ka. No di ka pa'y nangan. Nabatik namin ti wallet ko iti may sabag ko. Awan ti wallet ko dito yung bag na awit ko. No kasta.
Umunag ta. Tayin tayo pa'y mangan. Intayo? Asino ti kadwang? Kadwak itay ni Mark. At dan dita uneg. Amay ka, tayin tayo pa'y mangan. Kung naman saan ka pa'y anangan? Itay kayo kadipay? Saan, Met? Nakita ka arimwar. Iso akin na makam ka. Mabalin ka din ay ti sa balilaangan a restaurant ti papanan tayo? Ha? Angam, kasanon ni Mark idiwanag. Amang ano naka-orderan? Ni, Ami! Hapay nga pinanawang ti butang ridya unag. Inakan iba nga, nga adda ka dito ruwar. Anya ka din isasawa mo? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy te seryetayo ita alawas anapauluan. Tarigagay, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo, Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, madanagan ni Ivy, itinadamag na ang makisinarak ti kabsat na, iti ka-textmate na. Binalakadan na nga ron ti kabsat na, babaan iti panagsarita da, iti cellphone. Iti panagkita da ami, iti restaurant. Saan ang nagpadlaw da ito'y, iti nakita na, ti ka-textmate na. Kat dinardaras na, ti rimwar, iti restaurant. Papagayam, denggan ti tuloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Tarigagay, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ami, Ha? apay pinanawam ti butang ridya unag. Inak ka di baga, ngada ka dito ruwar. Anya ka din isasawa mo? Makakatawak lang, Ami. Impagarup mo a white American. Angam sanat. Tablak American. Angam swerte. Tanagdakkel. Kan butangar. Man mga tatik kilos na dayjay. Awan amo kiti bagbagan. Ha? Di ka kayo man laangan. Oy! Ami! Ang mga ano ti kwarta na dayjay! Nabsog ti bulsana! Guston bro. Nasa iraga po iting bagan. Pasensya kan bro. Diyak ngamin kayat ti kababalin ni Ami. Nusyak ti kayan ayat na. Nabayagan ngayon surat ko. Saan ka di nga ita, ti panagkita yu iti kunkunam aka-textmate mo, anak? Ay, nakita ko. Ngam sana ka nagpadlaw, mami. Masuro na klaang. Anya ti kasuron mo? Ay na, saan mat gayam apuraw? May samot gayam a Black American. Kan nagdakkel ti bagina. Anya? Saan apuraw akas iti impagarup mo? Ay, wan mami, makapadismaya ti nakita. Dinardaras kon ati pimanaw. Ngam, ti dakas. Anya ti dakas ako nam. Apay nga da ijay da Kevin kan Mark. Sino dagita a Kevin kan Mark? Di boyfriend ko, kan tigayam na, mami. Anya? At the boyfriend mo, ngam di mo imbagbaga. Apay nga rod anak isinarak kay ti sabali. Hello, mami. Kumusta kayong dita? Nasaya at mo't anak ko. Ngam ti kapsat mo, masursuron. Asino ti kasuron na, mami? Nakipagkita iti ka-textmate na. Masursuron asimangpet. Saan nga Amerikano apuraw? No diket Amerikano anangisit. Anya? Ket, anya ti resulta ti panagkita da, mami? Imo na ti kapsat mo iti restaurant.
Idi mawag ti lalaki. Saan ang nagpadlaw ngayon mo na? Idi nakita natin ang awakan ko na. Pimanaw ka no adakos. Nasaya at mat, tay naramid natin singasing ko. Asan nga agpadlaw adagos? Kaya't mo asawan. Insurom daramidan na, anak. Saan ko ngamin akayat amay sagmak ti kabsat ko, mami? Makakatawa ang itimbag ang inaramid ni Ami iti ka-textmate na. Uray siyak mat. Makaisa makidimbaga ni mami. Uray siya. Diyak ninamnama a Black American gayam ti lalaki. Ngam ti nakadismayaan ka no ti kabsat ko. Ti bagi ti lalaki. Apay? Kasla ilipante ka no. Nagdakkel ka nalukmag. Kasla ka no wrestler. Ay, isumat lagayam adina kaya't ngag-video call da. Kaya't na nga ilimad ti tsura na. Agpayso ti pagsasao, nga awan tiyag na na yun, apalimad. Uy! Si kamo ti masabat ko, Ami. Adda ka din nakakatkatawa iti panagsabat ta. Ah? Malagip ko lang. Doon niya ti itsura yo, no da kayo ka ni Jeff. Nakutong ka. E dinto ta higante ni Jeff. Di nakman katawaan. Ang sa bagay, ang mga nubak ng dayjay a Black American. Pag ko na ang matabak nang, Ano siguro ti maigatang na itikanan na? Isu akas jay ti pamagina. Sige ditakan, tada pa importante apa panaka. timanaw akas ada pa ng layas na kanya. Amangan no agpay sumot abak nang dayjay adje. Amangan mo kaguran ako ni Kevin. Kadwa na gayam ni Mark idi ije restaurant. Ngam, no agpay sa abak nang ni Jeff, ako na ni Mark. Matulungan na karod ang makapan ije Amerika. Awagak man keti. Agpambarak no apay nga awanak iti pagkitaan mi kuma. Aramatak ni Jeff, tapno magunod ko ti arapaap ko, amakapan ijay Amerika. Hello, Jeff? Imawag ka, Matt. Apay ngawan ka, iti pagsinarakan ta ko, ma. Pasensya kan. Adaming emergency ana pasamak. No kayat mo di, agkita taitan iti pareho a restaurant. Pudno ka din, agpakita ka, no mapanag ijay. Wan, agpayso ti bagbagak. Kan sorry. Ada lang amin emergency ana pasamak. Iso ajak na kaumay iti pagsinarakan ta. Okay. Inak nga rudan, iti pagsinarakan ta. Uray siya. Agrobwatak mo tan tamapanakon. Aginuray ta ijay ha? Nakabado ak iti green at t-shirt. Kan maong pants. Nakatugaw ti kasla mo tangal kan nagdakkel a tao. Kasla, gulayat. Idinto ta siyak, nagbasitak. Asit kakman. Hello, Jeff? Siyak ni Ami. Oh, Ami. Nagpintas ka gayam. Come on. Take your seat. Please. Oh my God. Agyaman na, Jeff. Nasimpat samot daytoy abutangal. Kunag no saan ka manen nga umay. Damagat man no. Sa dino apagiliyang tinagapuan. California, USA. Kung naman nabayag ka dito kan bilibak tamom ti ag-Iloko. Ilocana ti inak. Isumat lagayam. Kaano ka kading agsubli di Amerika? Agyan kami pa'y dito Jak pa mo no kaano ka makasubli. Mabalin ka di akanayon tangag sinarak. Wan, basta awan trabaho.
May saak naming na empleyado, Jeff. Bro, maialis namat gayam iti destino. Kasla kayat kumantan nga umalis ta iti trabaho, bro. Ne. Naliday ka, bro. Ada ka di maitulong ko. Into nadata ni Jay pakayalisan ta. Barang malipatak ni Ami. Nakitak ida iti day Jay anegro. Agkibkibin damatan. Kawatan, nga da relasyon da. Agad, nakita da ka kade. Diyak amo no nakita dak. Si Miyasyak adagos iti dalan. Idi nakita kida. Lipata mo day jay a babae, bro. Makasarak kanto iti maikarikan ka. Nagrigat ko nga amalipatan ti babae nga ay ayatek, bro. Kastapay ita, tasadiwa ti sugat. Ngamdumtang ti panawen, ngagbalintulang napiglat. Sige, bro. Ikarigatak alipaten ni Ami. Iti branch ti kumpanya di ulongga po kano ti pakayalisan ta, bro. Nasayat met. Barang makalipat at no saan ko na makit-kita tinang sugat iti pusok. Ay, malagip ko man gayam, bro. Saan ka di ana sa kanyak? Nga day jay Amerika ti dadakkel mo? Uwan, bro. So magmamanon atawan day jay. Awan ka di mat plano masumurot ijay. Adda. Ngamga po tadyak kayat apanawan niya Ami. Sana kasi murot kadakwada. Anya nga ta, no padasan taman matimapan ijay. Sika man. Padasan tama trabaho di Amerika. Katuna, ket agbirok taman mo't iti Amerikana. Uray na taytayag da, ngamda ta. Adang plano mi ka ni Jeff nga agkalaysa, Mami. Rombang lang nga agkalaysa kayon. Tagdadaksen ka na ko na. Apaya di mo pa'y inuray ang nagkalaysa kayo. Sakbay ang nagsikog ka. Isungarod nga agkalaysa kamin. Saan kami ko mga agkalaysa? Kasanungay ang maisurot na kidya Amerika. No saan kami agkalaysa? Teka di ipapan mo ija Amerika ti makagapo. No apay-apay kalaysa ka kiniche. Isu ti numero 1 ang makagapo, Mami. Ay, oo na yun, anak ko. Pinagbalin mo nga ay ayam tinakirelasyon. Intorturad ko lang, Mami. No makapanak lakit di Amerika. Jack lamon. Anya ti kayat mo asawan. Anya pa inay, no di, goodbye, Jeff. Adda kanulugan ti kumpanya, amang itulod kadatay jay branch ti kumpanya di ulongga po. Inta pa alaan dagi ti gargaret tay. Agkita ta iti garahe ti kumpanya, bro. Makapasyar ta adi na oras di ulongga po. Imbaga, tadata tinadutukan iti branch ti kumpanya jay. Ay, makadayo tamatlaangan dito eh. Oo. Agliday ka man ako nakon. Agragsak kakit di, tasabalin ti pagtrabahuan ta. Lipata mo ni Ami. Makakita kanto, kunak manen. Wen, bro. Ikagumakalipatan. Kasta, di mon laglagitan da jay nga Ami. Itanam mon itilipat. Ala, inta nga roden alaan dagiti gargaret ta. Tapno saan kayo amarigatan, ilakam kayo iti pangaldaw no ada jotiyo. Sana bale, sana nangina ti singgir ko. Mayat day ta na panunot yun, Nana. Nalakla ka, ngamtiin kayo pa'y mga ije restaurant. Total, asidag mo ti ospital dito. Alaman nga rod, Nana. Nagninangagpay so tinaluto amakan iti kantin ti ospital. Dayta nga ron tinanggag ka. Nangina ka no. Wen, Nana. Imbag ta na panunot yun, dayta. Mabalin ko nga awisan ti kadwak nga empleyado nga umaymat mangan dito'y, Nana. Sige, balasak ka. Saan na bale? Taada kadwak a para luto. Agnegosyo kami man maut. Nalawang agpayso dito'y apanganan dagiti mayat amangan, Nana. Pagbalinan nyo kit di akantin da ito'y. Ado mati empleyado nga umay mga no nalakatila ko yung. Unsa nga agpaysaw, balasan ka.
Himawag itay ni Mami. Agkalay sa kanon ni Ami. Makikanlaysan ti kabsat mo, ngam awan pa'y kaayan-ayat mo. Madanon tulat taday tagayam. Ay, kapilitan nga agliv ta. Tapno madarayan ta ti kalaysan ni Ami. When agayam, mangi-file tan iti live ta. Uray ta sumagmamanolang matngal daw. Sapay medyo nasakit tinakam ni Ami, idi nagrubatak nga umay dito eh. Napunas siguro ti sakit tinakam na, friend. Awan pagdanagam. Inton malpas ti kalaysan ha. Agsublita manen adagos dito eh. Kapilitan ta dito'y kat nga rod ti ayan ti trabaho ta. Bro, nadamag mo ka din. Makikalay samat gaya man ni Ami. Anya? Makikalaysan? Jay ka di, negro, a boyfriend na, ti pakikalaysaan na. Anya pa'y ngay. Awanan na, insugat na kan. Talaga saan ada kami ti agkagasat, bro. Kaano nga ta masarakak ti kaginasat ko. Ay na bro, dumtang to iti masakbayan, adi mo mapuutan. Sapay ko ma, bro. Ay na, di ka kadiagdanag bro, ubing kapay. Mabalin ka din ay pagnatan ti papeles ta. Tamapanta iti Amerika. Abay ko ma, mapantay di Amerika. Awan ka di ti plano nga agsubli iti Amerika. Agbiro ka kailangan iti trabaho dito eh. Anya? May mayat no iti Amerika ti pagbirukan ta iti trabaho. Saan ako na mabalin nga subli di Amerika? Apay asaan ka mabalin nga agsubli iti Amerika? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy te seryetay wita alawas anapauluhan. Tarigagay, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo, Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.